बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو دوستانو د لرن لانګویج چینل څخه تاسو ته زه یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. دوستانو نننۍ ویډیو زموږ یو ځل بیا ستاسو ته د اردو زده کړې باره کې ده. نو که تاسو زموږ ویډیو نه وي لایک کړی نو زموږ ویډیو سره لایک کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. لومړی दोनों साथ चले जाएंगे. दोनों साथ चले जाएंगे. دواړه به یو ځای لاړ شو. दोनों دواړه साथ سره चले जाएंगे لاړ شو. दोनों साथ चले जाएंगे دواړه به یو ځای لاړ شو. دوپهر کہاں मिलेंगे نو بیا په کوم ځای کې ملاویږو. دوپهر کہاں मिलेंगे نو بیا په کوم ځای کې ملاویږو. आपके घर के साथ जो बस स्टॉप है वहाँ आ जाना. ستاسو کور سره چې کوم بس سټاپ دی هلته راشه. आपके घर के साथ ستاسو کور سره जो बस स्टॉप है کوم بس سټاپ دی वहाँ आ जाना هلته راشه. ठीक है मैं वहाँ आ जाऊँगी. صحیح ده زه به هملته راشم. ठीक है صحیح ده मैं زه वहाँ आ जाऊँगी هلته راشم. मैं आपको बात कॉल करता हूँ. زبا تاسو ته ورسته ټلیفون وکړم. मैं आपको زبا تاسو ته بعد ورسته کال کرتا हूँ ټلیفون وکړم. मैं आपको बात कॉल करता हूँ زبا تاسو ته ورسته ټلیفون وکړم. मैं आज बाजार गया था. زه نن بازار ته تللی وم. मैं زه आज نن بازار गया था بازار ته تللی وم. دا تیره شوې زمانه ده. मैं आज बाजार गया था زه نن بازار ته تللی وم. आप रात का खाना कब खाते हैं. تاسو د ماښام ډوډۍ کله خورئ. आप تاسو رات کا खाना د ماښام ډوډۍ कब खाते हैं کله خورئ. कब کله खाते हैं خورئ. आपको कौन सा गाना पसंद है. تاسو کومه سندره خوښه ده. आपको تاسو कौन सा کومه गाना سندره पसंद है خوښه ده. बड़ी अफसोस के बाद है ډیر افسوس خبره ده. बड़ी अफसोस के बाद है ډیره د افسوس خبره ده. बड़ी ډیره افسوس के बाद د افسوس خبره ده. خراب عادت छोड़ दो خراب عادتونه پرېږده. خراب عادت छोड़ दو خراب عادتونه پرېږده. دوستانو نوې ویډیو زموږ همدومره وه. هیله ده زموږ ویډیو خوښه شوې وي. ویډیو سره لایک او شیر کړئ. زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.